نرمه 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 دلولی نرمه المال های نرمه 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 سر زیرج گنده فلان سلام رئیس اتومبیل زینجاج مردینه جبر قرقول عزت پاشایی و بخیر هاتن کانال اتومبیل من مجباب نرم شرم سر زیرج گنده فلانه های نرمو کاتیاری دلاله نرمه اتومبیل زینجاج و کندزانن تویوتا مارکه که ژاپنیه که برجمه کورولا داناسینای کرد و جارشی اما وقت برای مزنی کورولا بدن ناسین اف مدل جبر که برجمه داناسینای کرد و مدل کورولای جبر که دنیای دحیان ها مدل هری زیده هاتیه فروتن تویوتا خواست که او رکوراوی او سودمندیاوی بکار بینه و زیده تر اتومبیلان بفروشه جبر ولو اف مدل درخست اف مدل جوا کورولا کروس در باز دبه و هیبرید نها می بحثا داناسینای بکن نها می بحثا پیشیاوی ام تخوازه جواره بکن پیشیاوی گلزان هلبت جیا برای خوی بچوک کورولا یا سدان یا تخسی آنگو گرک تشوار گرتیه و هنگ جی لیزیده کریه اف چنه مثلا اف هانجوراوی آنگو سراده یاوی گرک مزن هاتیه چکرن لوگویاوی هاتیه گوهرتن مزن شین چماش برکو هیبریده و جبو خوزایی جبو امیسیونی باشه و رنگ شین نشانی مده شخو اف مدل برکو سووه به هر تشتی خو نشانی مده چی او مثلا اف پلاستیکا که هاتیه بکارانین جبو که اف مدل بیجه یا چیاییه دما که هر چیایان گلور داریکا بزیده نه خرطاندن یا جی نه خیس کرن بو ویا وانچه دکن وکوند بین لطه و فولن و هرک بالن ولو داویجن فول لطن گل خوشکن پیشیا و مهنکی شباند وک مدلن فولکسواگن یه اودی نها امتخوازن بین کلکاوی تشتكي كوماري فشيد زيدا ورقري بحث بك شخو تنية اب باكيت بوزيشن اكس تاتش ويا هاري فوله اب جانتينوي حجدان و اب شخو دفي باكيت دا ستاندارتن يا هاري فوله وكو ما قلت دمات الكيلاكاي دناره ديزاينك يعني انجو تصارمك ساده هي شخو اب پلاستیکی کل سر لاستیکا جیولو بردوام دکی سرانسر هاوردورا و دوام دکی اف جی سوف نشان داده و اف پشتکین و سیر جی اف جی پلاستیکن دیامن کروم بونا هیم باشتر بونا سر و سان روفک جاما جوریا مزن هیه امی ویاج بحثای بکن که سرانسر و دبه های نرمو کاتیاری سر زیرج گنده فلانه یال سری شمل دماغ انتن داویاوی مرف دماغ نو چاولید که او دیویه دیبیرا مرف نیسان کاشکایا نیسانه داویای هم و که اف ستوپه و وی آوایی هم باغاجه و گردای و به بدن آوی یا اوی گراده وانه همو مدرن وی داویده که چه دبن شخوه وک ستاندارد ایدی بو یک روتینه که لوگویا الوره نها امی باغاجای وکن ور کامera هیه اوتوماتیکه باغاجای ستاندارد شخوه باغاجه ده 403 لیتره گوری رکیبین خواه نکی کیمه مریفت کاری بیشه باغاجای پرده که بی آوایی گوت کاری به برو بحیثانی بسانهی بگیره گره خوشکه مگو 403 لیتره داماد پالدان که را دیدی دبه 1021 لیتره و دجیر جی استبنه که جبو دمین آوارته آنگو آجیر ده کار بکار بینه standartık
باغاجا وی هیه ناجم درباس سندره و داویای بن او شخو ور تگرتن یعنی که وای دریه و باغاجا و هندی تگرتن دماغ پید که دومه شیاریش با شیاری جاره که تدخو دماغ بدبج جاره کهش برکو دماغ مروفک دور بیانج آجرک دور به کشیاری بدل سری نکه یانجی ضرری نده نه درباسی داویای بن Aldank hinekî hatine paş de elbet gorî min hatine eyar kirin mesafe baş e a ser jî baş e gorî ku sarrofa wê heye ji ber ku sarrofên wekû zanin sarrof hinekî ewa wê nizm dike yê nîveke ku rûnê cêwî nexerabe li vir qedehdangek heye didone baş e li vir jî karê taybetiyê ku heyî ku tu ji bo ku tu baxacê ew bike dikare vana hinekî wilo wan dîk jî wilo rast jî wan bisekirînî û li vir ji bo ew ê paldankên zarokan ê bebekan jî sofîks hene her du aliya jî hene aliyê pêşiyê niha hevê nîşanî we bidin li vir du USB hene û li vir menfesên klîmayê hene tenê dikare wan eyar bike berê pileya wê nikare eyar bike li vir nemam tên balkêşê di modelên din de jî ê Toyota heye ê Japon di hemû modelan de wilo taybetiyên xweş hene mesela jê qedehdankê li vir de jî heye û li vir cihek biçûk heye ku dikare ev ne alemyon e ne bibore ne krom e alemyon e ew jî kalîta wê hinekî din kêmtir dike li vir kereste materyalên hişk hatiye bikaranîn temamî ev vir tenê wek çerm hatiye bikaranîn çemekî çêkirî û pêşiyê hingê malzemeyên cudatir hene li vir seranser ew heye sunroof heye niha em deman baş jorin jî em ê behs bikin û li vir jî led heye berê ne tam leddi merê bê led ya ne leddi ne diyarê dawiyê wilo dawiye ber bi pêşiyê de wilo xuyanî dikin niha jî derbasî him pêşiyayê bibin him jî ajotinayê bibin Nerme geçka gündiye ser zerec günde falan Hey! Yal seri şem basmiye delale nerme dermane Yal seri şem basmiye ser zerec günde falan Kadim daya cündiye delale Bilezên janiha jî min hundirê wê ne em behsa giştî taybetiyê wê bikin tiştekî ecêb wek me dawiyê ji got materyalê ku hatiye bikaranîn ne wek modelên din yani ev ya sû ve hêviyê me jî bêhtir jî hebûn mesela çi ya neyînî ku li vir hişkin ev vir nermin nîvekê hişkê ev normal e berê ev jî nerm e mesela ev gelek nerm e ev gelek ku hatiye bikaranîn kalîta wê nîşandide niha em derbasî ajotinayê bibin û taybetiyê din jî bi ajotinê re ji we re behs bikin ji ber ku ev hîbrîd e em ê niha behsa taybetiya ajotinayê bikin mesela ana xebitî derê dengê wê nayê qet nayê kamera dawî jî nîşan bidin vî awayî gelek baş e yanî ew zelalbûna wê gelek baş e niha em derbasî ajotinê bibin dema dwê dajor di dibêxeyî otomobîl li ser neyê yên balayê û dere deng nayê ev ekrana ku li ber me yê 10.5 înç e gelek mezin e gelek baş e ji xwe Android Auto û Apple Car dikare bikarbîne rehetî ew wek standard tên ekranê li vir jî heye ev jî dijîtal e gelek baş e û direksiyona wê normal wek modelên din e wekî din me got tiştên fîzîkî bêhtir tê bikare em jî ê fîzîkî bêhtir hes bikin çünkü ê destanî hîna ew teknolojî zêde xurt nebûye ji ber wilo zere jêr de jî dîsa ê fîzîkî hene li vir û li vir klîma dikare eyar bike jêr ev ya ji bo paldanka tu germ bike heta direksiyonê germ bike ev taybetiyê standard vê pakêtê de li vir dûmeyên ecêb in wek vanê telefonê bi tûş in û li vir jî
ji bo şarjkirina telefonê cêr jî bê kablo dikare ev standard e dema tê ev nîveka wê konsolê gelek bi rastî jî gelek êviya min ew qesî tune nebû ku ew çûnku ev gelekî xirab e li gor min yani ev qedehdankê wê gelekî wilo besît hatiye çekin çûnku wê modeleke 2023 û di mehberê hatiye kirîn û vêya ji xwe di mijdarê de hatiye Kurdistanê mesela ev pişteka wê yê milan gelek sabît e tu nikare wilo tu dibînî tenê kêleka milê xwe tu dikarî deyîn virê mesela min dixwest ku eyar bikim bîn niha vir wekî Volkswagenê û bi min dawî e ew ya jî kêmasiyek wê neyînî ye û modên wê hene sport heye û ekonomîk heye û normal heye wekî din level dexlek wê heye normal keresteyên wê hatiye bikarin gelek normal e dijor camek sunroofekî mezin heye ku hundirê gelek ronahiyî dike gor ku hundirê reş jî ew sunroof hundirê wê wilo muferreh dike gelekî bêhna meriv tê teng nabe berê taybetiyek wê din neyînî ku ev êya sunroof mixabin ve nabe min digot qeyv vedibe lê ve nabe ji xwe ev neyînika wê yî hindir miraka wê hindir otomatîk reş dibe û ronî dibe li gorî şev û rojên û bê çerçeveyê ew jî kalîteyê wê nîşan dide ji xwe bana biletin dema tu vedikî markên Japonî veya bêjin bo sunroof heya van salê dawî jî çêne dikirin vê dawî ji bo çi çêne dikirin ji ber suspansiyonê çûnku sunroof Corolla de jî gotibû dema danasînayê kiribû suspansiyona wê ango îzolasyonayê ne baş dike dengê ku ji derve tê zêde tir tê ku sunroof tune be esas ji bo konforê baştir ji bo îzolasyonê li pêşiyê MacPherson û li dawiyê jî suspansiyoneke serê xwe heye yani serbixwe heye ku ew jî modelên SUV de piranî ê baş de têm karanî ew gelek baş e ev çi ev taybetî gelek girîng e dema tu rêyê xerabe de yan ji kurtikan de derbas dibe lastîkên dawiyê li gorî bok te neêşînin erebêj neêşînin ew hevsengî yani benasa wê çê dike ew taybetiyekî gelek baş e motora wê hîbrîd in an behsa bike heta 80 kilometreyê jî motor naxe devreyê ev ji ê Volkswagen cudatir ev hîbrîd ji benzînê dike ceyran û wilo bikartîne berê ê Volkswagen me behs kiribû ewana ji zîvirandina ew hêza ku ji lastîkan distîne dike ji xwe re enerjî ev ne bûyawayî ye berê ev jî gelekî tasarruf e gelek baş e ev yek heştê motora wê hîbrîd me got tevî ceyranê 185 belgîrê hêza wê û 205 tork e gelek baş e wekî din got dengê derve gorî ku ana niha serê ceyranê ji dixebite gengê lastîkan gelek tê ew îzolasyonê ne baş berê konforayê gelek baş e kanû ya bêjin stûnê wê ABC de yani wilo tê daveşkirin ji aliyê otomobîlên heziyan ev stûnê wê ziravin bergihayê gelek baş ev neynikayê me behs kir gelek ji dawiyê gelek xweş xuya dike û ev sunroofayê ji xwe hundirê wê gelekî xweş dike tiştek din ku me ji bîr kirî behs bikin bawerim nemayê û taybetiyê wê standard heye mesela ana ew ê dimin direktîfê dime şariyê dime ku dema ku derkevim ser xetên rê ew me şiyar dike taybetiyek standard gelek baş e ji xwe sabîtkirina suretê heye ev jî sabît karî ji vir eyar bike ev ana standard in û wekî din wilo niha em ê ku careyek em ewnîkî temaşevanên me xwestin ku em sifir sedî bikin em niha hin ser rêyekê ewle em ê bikin
صفر سده و نورمال گوری دانه فابریکه 10 ثانیه ده بکتینی کام بنرن ام بجربین به راستی 10 ثانیه بکتینی یا نه نال پاش ما اول پیشیا ما اتومبیل تننه و می صفر صد جاره یکمی بجربینن گوری دانه فابریکه اف 10 ثانیه کابه 10 ثانیه تی یا نه جانش کل هف ناکن راستیه اوجی در باس ببه گلک اتومبیل هنه امی دست پی بکن نازه ایا 100 کیلومتر ای از نشکه و پیلکم غازه هشته نود ست گلک باشش بگو تورکاوه گوری اواوه گوده باشه نهاد شکل که مقال کرد روید کم ویدیو باش چه بویه و مدل هم اوه نینی ارینی بحث کرد مدلین ناوه کم بریجی گوته بود مدل همو یه نو باشن البته کیماسی وان هنه اوجی لگوری مشتریان تیگو هرتن نها او دکاشه اخرسي ام خاطر جوات خازن بمين ماشي ده هيا فيديو كده هاي نرمه 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 دلالي نرمين المال هاي نرمه 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 سر زرج گنده فلانه مجباب نرم شرم دلال نرم المال مجباب نرم شرم سر زرج